Siyabingelela babudokotela babuyisizwe bawujabulela ufana umhleje ekhehle lomzulu amancengesi sinobaba lana unomndayi iNazarete ngimone edla inyama kunkukhu esheshisa nesinkwa uthi iyangena inhlangano ngoJanuary ufuna wenza short zithi December ku right uqamba umdede liyongena nje sene right uzoya kulokho ngeke uzobe ubhizi kulokho uzoya hayi ngizojomba hayi ngomhla 1 ngicela ngijike nomsendleleni ukongenisa awu ngiyaphutha awu ngiyaphakathi ngiyaphuthi hawu ngeke ngiphuthe hayi mina kuwena beke ngi hawu ngiyaphakathi bongithola sengibuya khona mkhulu asibingelele khehle ngiyabingelela siyawuvala unyaka siyawuphetha unyaka manje sifuna ukwazi ukuthi into enoyiphathela abantu uma ungakhuluma ngehlahla somsebenzi uthi umuntu akasithole ihlahla somsebenzi uthini kubantu babudokotela ngibingelela kakhulu ohlweni lakho babudokotela ngithi cha kunabantu abanenkinga zokufuna umsebenzi abawutholi ngithi sikhona isihlahla sokubika zonke inkinga zakho uma ufuna umsebenzi asihlupha phatha nje 5 rand abawu2 omela abakini abakomani wakho uhambe ufuna umsebenzi kulesi sihlahla lesi uzowuthola noma kanjani awupheli 2 weeks awupheli 2 weeks hayi sengikwenzile lesi sa Christmas esinjani ke silunga sona hayi fulisi lesemvelo sekhaya ihlahla semvelo esebula emahlathini okay usazi ukuthi hayi lesi thatha siyakhuluma umuntu uzofika khokhe ngalo 5 rand la kwena hayi 5 rand uyalapha esihlahleni obemuntu nje nakaphathe 5 rand ababili 5 rand esihlahleni mina ngoba sengimthethe mina usizo lami malini ke kodwa nje afika nje abeke lapha nesihlahleni bese exoxa naso hayi 2 weeks ngeke kuphela impela into ayifuna engayitholile kunabantu ukhona efuna siyikhulumele ungakusho nje lo kodwa manje kunabantu phezulu kwesimo sabo awu understand kunomuntu phezulu kwesimo sakhe phezulu kwesimo sikama wakhe kuvese kunezifungo ezikhona kuma wakhe lezi zifungo zitheme zeqa kuma wakhe ziza kuyena zafeza misa yonke into wenza njani kumuntu ovese ekhaya kunalezo izifungo lezo kunjani phela othi nokwenibone njengoba nisuka la ningishiya nithi niye eThekwini noba yini lapha eThekwini lapho kukhuluma umama osesithembini othi ngoba lengane ziyamondla la sefuza ukuthi manje zondlene unomphela zingabi nekusasa uthini kumuntu onjalo uthi ugogo wayefungile ukuthi obaba nje abesuka nje emandeni beze edolobheni boba yini leyo nto isibambile uthini ungathini kulomuntu lo nto babudokotela iyethulwa kunendlela yokuyethula uthule nje izifungo lezo inkulumo ephi kwakho ngoba lo nto isukuyingcabani ingcokozelo kwena iblocker nje yonke into yakho leyo nto kusiyayithula ngiyakutshela ukuthi ufika nani kumina ngizokwethula leyo nto le into zakho iqhubekeke zikhanyeke ziphambili izifungo nje ziyasuka kumuntu ziyethulwa ngoba uzalwa nazo ababezalwe nazo kuningi nje babudokotela okuhleze emahlombe omuntu uyazi imvini abantu benayo ilokhu amabhizinisi benazo indawo zokusebenzela benayo imizi yafuna ubekwe khona into oyisebenzisayo ukuhlambulula iceke inkampani lezi nihlamulula nenzona zigezwa nenzona hayi indaba enkulu ke lo babudokotela ngoba manje abantu wanale moto lezo wenza ngayi Uber khona into ofuna ngabe egeza lapha ama taxi kufuna ngabe le nkampani ke lezi nizigeza nini hey bakhohlwa kakhulu babudokotela ubuthinta lapha nje impela ngeke ngathi angiyithi impela ukuthinta ngoba inkampani azigezwa ukungena enkampanini eyafela umuntu ufike ungene khona usebenza ufike uhlala esihlalweni njengoba ngihlele kanje kanisa sihlala lo muntu wehleli kusona namseko usasebenzisa usihlalo sabuya ngokami uyazohlala kusona ingakho ngithi umuntu umethola umsebenzi enkampanini uyajabula athi ngithola umsebenzi kuhle kani lo msebenzi lowo awutholile yebo siyavuma kodwa kufuna ahambe ke ayogezela ke manje inkampani emfuleni ohambayo achaza ukuthi ngigezela inkampani engithole kuyona umsebenzi ukuze nemali ayibone emsebenzini nekweleti angathi uyasebenza njalo ukhala ngekweleti kanti uyena wathola umsebenzi wajabula wathi kuhle angayigeza le nkampani inkampani ke ziyagezwa kubo bonke abantu abanenkampani nje ufuna basi inkampani ziyagezwa uzothi umunye mina nginesiphiwo kodwa isiphiwo sami ngikwazi ukusithungatha ngisithola kungenza kanjani ukusibona isiphiwo kodwa manje uthi noma usilandela lento eyisiphiwo uthi hayi ungathi akusona samgcine kanti iyona lento oyiphiwe dokotela isiphiwo siyasebenza ukuthi sifike ngamaphupho kodwa usingabazi singacaci ukuze isiphiwo sakho usithole thola ke manje izibane hamba uyolwandla uyosicela khona nemali eyamashumi uze ufike nje uthi ngizocela isiphiwo kuphela ungabali into eziningi mise ngisemukela kanjani ngifuna ke ngiyasifuna sengifuna ke ukusemukela sebengivezela nasi isiphiwo sakho
nazo ofuna uyenze isipho ngizosemukela kanjani mase sisamukela lezi siphiwo sesifikile kwena udokotela semukelwa nje ngamahophe ngamajuba amhlophe kahle kahle sinkukhu ezimhlophe ngizotshela uzothola inkukhu ezimhlophe ezingaka usuyahamba ke manje kuyosamukela lezi siphiwo sakho ukuze ukwazi ukusebenzisa sisebenze. ake ngimeke sibuyele ngiyasemukela lento ayizuthi kubantu ababona ngenze ngathi manje ngiyathwala hayi babudokotela awuthwali uzokwenza kanjani ukuhlukanisa ukuthi lana ngimukela isiphiwo hayi ngoba ngithwala babudokotela isiphiwo sakho mosamukela ufuna usamukela olwandle noma usamukele emfuleni ngoba moyo usamukele ekhaya kini kuzoba nalezo nkulumo lezo ukuthi hayi sesiyadideka manje khona angasayiboni kahle kanti umfulo ohambayo number 1 kumbe olwandle yonke lento esukuyifuna umuthi ngiyokwamukela isiphiwo uzofika futhi usamukeliswe khona vele ipho eziqhamuka khona ngingasemukela isiphiwo ngingasifuna isiphiwo sami yakuza ukuthi ngithini ngingawugezela umsebenzi engiwutholile ugeza umsebenzi but inkinga amafindo ngizowaqaqa kanjani lamafindo lawo nakho ke babudokotela sizokwenza kanjani mawuqaqa futhi ke amafindo babudokotela sinezinto zakhona zokuthi kufuneka sezoqaqa amafindo nawo lamafindo lawo asiwaqaqeli ebaleni siwaqaqela esimweni sendawo ezindaba ukuze siyowalahla kahle hle lamafindo ukuthi zonke lezi ibophe ezikuwena eziboshiwe zizingqinamba zikuhlupha namhlanje siyaziqaqa le ntabeni siyazixoxa siqaqele emfuleni siqaqeli olwandle sifuna intaba lapho babudokotela kunjalo nje kunabantu abazofuna ukuthi benze lo msebenzi kanti naku sekuyavalwa emafemini yonke indawo bazokuthola kanjani noma mhlawumbe lezi phuzo nezidlawo uzobe ungasathola le fonini hayi ngiyatholakala mina babudokotela ngiyatholakala ngoba nje ngicale lenyanga kuzothi ngizobe mhlawumbe nezukwana ezibili ezintathu ngizoba segoli kuphela kwenyanga ngizoba segoli kuphela kwenyanga ngiyatholakala ngizobe ngitholakala nje suka manje kophela inyanga kuya ku December ngizobe ngitholakala ngizobe ngingadleli lutho baba sinike inamba bazokuthola kuyona ithi 079 46 7W1 oyiphinda 079 46 7W1 48 baba udokotela babusizwe babujabulele siyabonga.